米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。基耶稣过米巴里哈拉耶多欧利伊达，是耶稣让我们的生命有平安。萨利嘎嘎马波隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿尔努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以卢卡比杜沙法阿兹方，5沙法阿杜谢尔苏尔萨。Mafana ko tsay nang ra tunika asah no tireng ning ra I lekarsa. Kala nipi pahmek han ning ra tu kawas a patiko a taira ichi yesan saan. 路加福音第17章第15节说，其中有一个人看见自己已经好了，连忙转回来，大声颂赞上帝。Sarikakaau talajua mirungos kita tonika tanagtag no tireng. Nikaw rira awa ay ko jima a sa ay ka ji aslasa. Orasa ka mitier kita to tapang I o pakasulinay tonika ano masa maamaan ko orib I mikapot ji Yes Kristo I titaanan. Ami pariharai to orib ita。虽然我们希望有健康的身体，但没有人是不生病的。所以，我们的信仰是表明我们确信在任何环境中，耶稣基督与我们同在，赐下平安给我们。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tabangao。Ano ika nga ayan to, ano ika tatiihan to no orib I, mangalay ka ko a sarutsuren ko falujo a mitier I tiswanan. Ta ilaluma no siniasa no meso, pakatinako kako to pikapot a to pipa orib no meso, a jirihasay ko orib. 主啊，无论在顺境或困境中，我愿意全心信靠你，使我在你的恩典中经历你的同在与救恩，而拥有平安的生命。Pakai ni I taramaan nay angangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。